abo mshika wazira matyuti Yes, twamureba. Perida we yija yamushabira bamuhereze bamwikirwemeje kubarwire. Yes. Omushinga kwa Romkoti asakuru batanu bamusapotinga mbena kore kangwariyo mumbera ndumno. Masquerading. Konka abihigire na bana polisi abana polisi yambaza bahabura muramuzi bamugira ngo umuntu una mazuma ngo muramuzi nomanya ibintu bya koti abantu benye rights zabo omuramuzi agira ko umuntu kugira ngo mureba nashaka abantu mwe murekere tuyisirize ayemerewe agenda janjaba Bueno muramuzi yayicuruza mushiga bamwemerera konka polisi yakumangira ngo barayaremere Pine fire zindi nyingi mweni cyo kwaza garka muto mukwati mbenu bakiriyo muri ebyo aba prison bashaka bamurekura hati polisi yisingire cyo mutegereze ngo atakarigiro muri isingiro garka kwasi Yes. mbenu nawo kwabirebira hansi niko kureba nabarugo mu mukono umuntu wirabine gagenda bamucuruza ibiciro yatuga polisi uko kurebaho yaba tujya kareba konka shamurundi bagaruka bamukwata Okay. bamukwatire konka kugero kurani y'ababireri abamwemerere na Perida we dusho tubabeba n'umutwe yaheza kwiruka karugo mu kono ya polisi na prison bamuto mu motoka muri kanzi yagende So polisi nabo niyo mutwe wabo abamwemerere na Perida we bona babakwata bagaka babakoma. Yes. Kandi atumanyireho ngo bashomiwe mushango yo kugezaho kutoroka polisi ya murimo gwayo nangwa hariho n'umupolisi wagezeho kuteza. Yego. So bamwiziro hate mushango musya oyihereheje ya mobile money kuko mushizo Tony ninga Museveni Bitu Museveni wankahiriya birge mwebyo umazumana warebo mu bigambo by'abantu abakumanya abo kuba n'umutaka wo mu kiyanja ahambara Yes. abari kumanya ndizina ryakukira kukozesa Now Ruth nanisha bakubuza kugira ngo of course ryo no kigamba nico nanienda kubuza eri izina nekikubyo ninga nizina rye akarabatizo Eri ya Museveni eri akagiye kubya eri kubya atari Muhama Mnonga Yes. kandi kuba nagenda kuba naza kwiba mu district agenda ashango watura mu temporary abangiyo yayeta namwe naba bakaza ko kureba habiyibire hotenga aba mobile money ndiyo bakumanya Yes. nibamanye bya Tony na Museveni namwe nabataka bo mu kiyanja washikayo ndiyo bakumanya Yego. Wabare Mnonga byo roshani yo trick yahati y'abantu nkabo Yes. ambe n'abakwatsa amateka begenesereze nkobe Wabare Ruth. Today you've been loud and clear yanagamba je Mnonga twabihurira je Mnonga kuyaho ninyenda nanye kwabura charity ni mpabura public ni mpabura police ni mpabura na koti me have been a national and continental advisor but na Mnongo murimo mukuru Mnonga primary I'm a national advisor here hati ni mpabura koti na police bamutegura mushango go kweyeterra akatera president ekishani kibi tobaza kuchera mu mazina gona gabanya Uganda oketa president of course na yeta Museveni hati akwasirizi na ryo mwembezi wihanga omukazo ryo wanagamba samani mingi and you can see ngwe kiyabe nagamba nko yabe nakimanya so omweni nteka ko tubahaburwa gamba vox populi vox day irakari abantu ndira kari yarahanga abantu vox populi vox day irakari abantu ndira kari yarahanga abantu babundu bamanyira umuntu ogwa kire karingwa babundu bamanyira umuntu ogwa kire karingwa okwijari mukasheshe kangutarwire
ubundi bachikoreka bo kusungu baja chayenda chife chayenda chigereki then iyo nkomura muzari kumanya amateka umuntu ayine right yo kugira ngo yabarwire ayine kubona agenda karaguza hati wamuremera kuwamuremera yafata mbya bitakuntu tucerriwe chobwe tumuha beira akagenda then hasigara mukarebe cyumurije kongesereza urutoroka is another thing of course konko umuntu kuyakuba yabarwire kwenyine akakugwa mukono ati gwari kumanya ngo manya amateka umuntu arwire nabo bagatomba teka ninga no watangura habya abantu kandi ibyo aho umuntu arwire cyecho umuntu yarwire cyarte very good atware hati I'm imagining it is you urwire mujuruzi ntafutire yo kwe harkata no oyine kutuma no tungo bujanja to be sincere hati kubahika ngo abantu ngo apana ngo rarara umuntu nababihana benda bacitere bacata umutwe hata mperwize batuwara gusa I'm also trying to imagine wakota birahikira kwa bena ari umuntu aho kati charite niyo ngatu waje simukeji tunabona gija tuhena tukachwa mona ba priva na bakayemba na ba social media na bakaja mu charite tarwire tindwire ayine uryo mu biro rwanje ubona gira ngutindwire charite tiniza kora mukajese simuka abo kwa it is understandable achete no mugwira rokchera kajya tinine kintu cyo kubasa kucisa mu mission inga kugura tere bigambo by'abantu mujuruzi tukugira ngo ndiye nimporereza mu bakagira liste mu tarwire tuamureba kana amureba orwire namureba konka ko gira ngo yabarwire aro parameters ezikubazana zo kutandikirwaho kudawutinga orwire nicho ngamo umuntu nase kurwara andatizo ke kureka ninzira ngo banaja ngwara nabo baja ngutarwire bakabemba rundo bushaho acheberaho baro umuntu ogu yabarwire ninga tarwire otherwise atari mushaho to kongera ngo umuntu tarwire kandi nyonta kubasa kucwisa mu mission karangwa rwire ninga tarwire ubu rwire yo kwatr nawe ina no rwire ko kaza kutunga ka chance no sio kwa yo kwatr no sio kora rwire ko asa kutunga kwe kwatr kiruka ndeno ye kwatr mu mchoro no ye kwatr mbweno onywere mashizo kana mayango nyine right yo kuraguza mushurizi always put yourself in people's shoes now at kajine tingwe tiruka what if he was sick atentambura by'abantu ngo yabatarwire but anyways kastaba garcire bamukwata kandi kitambere no kujanguna nababira ryo murukwe nabo babakwasiri abo kuba katujyangu nabo bihire nabo bashobirwe nkano rabaheze kucumanya ngo urukwe barumu nabo babakingirana hatwamanya ababibinji okushira kumanya okugumana nombyomwe I getting my point. I think I'm concerned on this briefly. Nintangara atugumisha wamureba nimuto wamuraye man gyana yirukanisa manya kwiyaheza kurenga urusiko rwanza rwamuteganisa kwatira rivare amuto kuriya yasimbura kamuntu atakanyurana njyango noriyo mwiricyo wabe na yirukananga bakamba mwita Bolt Usain Bolt the Jamaican wa Jamaica now agamana gaguza kukoresa kumarubwire nagira ati na bagujuko mikono nayo abwencha abantu abukuba naho turi tugambari yo konka nibingi baranka bati takora umukashe takuronda mirumo takora ki ati wa muhero na planninga kuzo rutoke no wakuma ikitoke cyangu kana aciye korra kwirukanga kiyo mu rutoke so ebintu nkebyo abashuma mwena himuri abasigaza himuri abatari kwenda kukoresa mani ukaplaninga kwiba muhero yo kwiba nimbi mwegarukira niyo cyabaho nkibarumwe izi niba nindgana instant service ataho wa wibe abo narhangana nsasara akati noza kurugaha oze kwibo yewe miliyoni hati oshanjori wasje nakora arukore mtwari 15 okwezi hati uko kureta miliyoni jamanisa utogarara kumbara amajizu bibuza kwinja abantu batine bwenge twaza kwakira Philip Murangira ukurwo muri Cegegwa turebe kandi hati wokwe natuganirira gahi abo kuba insito twina kujetorora tukamanya bikugenda mission batahi bitu then twagumana twe balancinga tukareba a way to go katwacire Philip Murangira Philip niwe tutegerize Umunyakegegwa Philip hello meanwhile turinze Philip ikintu cyabashuma cyarte atobushume cyubweyongerire
burebe cyane bugoba kuciro uko samagezi gawe bajango haro bushuma na no kwitabya yengera mu ihanga. It is an indicator of development. So these are things that we can never avoid so long as we are trying to get developed. Mujuru sokuchimanya nakamanyiso ngo tujye mu transit tokuchimanya kwanga nshirigiro bushuma nubuha namunongo bushuma ubu bwa karumagezi cyber crime major of course ati uribisa computer mtazini nangu shoko yo gato no yakogwa mobile money. It is also na yo karumagezi in its way. Kuja tate atumwe nate namba yanje atamanya zinga dararara hata tsa kugira tukaziteka ahasumweri maboko zitaryeje iwazagambira yaswire yagenze ushinata murangira Philip magezi wandi Vincent na Chelsea orire jo munyakegegwa ndayire cyo turije cegegwa amakuru agariyoko ngo muringo gumwe ko kutwara mu maisha bya Karimagezi ninge bya Kanyabwenge ikitongore cya UCC kirugireyo cyaha abatura ubwo mu cyaro cya Mabare mu town council ya Mpara za tablet ninga amasimu gabusha aha abantu abatura mu cyaro cya Mabare Mpara town council cyegegwa district ekintu cyo bakikozire kugira ngo babate ku twaro mu maisha bya Karimagezi na no kwerinda na nebyo kwerinda kugira nti ike cyaro umushuma yatahiro muturomwe abate kutindikira message aha abandi babase kugira ngo ni babasa kutangatanga kugira ngo babase kwata ko umushuma ngogo ninga umutura yahinga enyanya nungi ninge bitoje birungi abase kutere kishani ateka ha tablet ninga group ejo iyo cyarejo kugira ngo buryo abase kureberaho then ibyo buhindira byo bate kugenda umisho umukoro ukorirwa cyaro icyo cya Mabare kandi na mukuru w'entebe ya katana bwategerwa John Kisoka Kiki na wahitireho kandi yashaba abatura ubutaguza tablet days kandi bazikwataje zibate gukora umugasho ubwubazire kandi tablet days ni bazitekaho na data ya data ya imyezi mukaga how many GBs kwateje konka ni bareba imyezi mukaga ni zibata hwire yes government niyo kwisashuranje kitongore cya UCC ikumanya charite na Vincent umbyaro byanyu byakire n'uko ngandati ya Philip yetware twine buzo iwe no gamba ninye nakubuza omukuru Philip wandi how special is that village as in abokuba kandi babire mbatora nabata baraje twasigaze buzo Philip kanoza kugezaho abo kwanore no byetegereza ece cyaro nikikora bintu cye byo mutano kugira ngo mu Uganda yo na UCC Uganda Communications Commission erebire ngo ko niyesheme kutandikira ninga omumba manarwo actually buri muntu ekiti actually I never seen a kaza WhatsApp groups in Mabare yafuna za tablets za bishoko rwo mu government konka uriyo mama inaevuza ngo ninga bine ko muhango ngaha district koko bine oti konka umuchaka bakwata bokwa the program so file mu district gasha tuna munana kandi buri district biri hamwe icyaro kimwe kibesere ngo smart village yes konka Mabare no kungiye kucondoza nayo tine mutano abyare bindi akora nabone bahinga nk'abandi kugira ngo bayine kebinte byo mutano munonga konka kiri hehe town ya Mpara so chonka tindebe cyo mutano cyamani ekindi ubishaka kuba kwasire bukwata kureka aba bantu bakayiga emyezi mukage nyuma bakabanza tablet baje hati amanero C1
mukuru bakweta tinka then yabasa kuguma na shomese zaho batahibe yes then nabwe bongire kandi umutabani ori IT officer wa district kandi nawe yongire yashomesa abantu yaba bangura ITS tablet yes ngogari kuno dena ganda iwe nko munyamakuru mushatu gukwasira umwojo wanje Posho akata president nyembe ningenda konga sibakampe yabo kujya tinkuruka cyamabare okay konka ni sabira nabo nabe cyaro cyitu ko muri Kamwenge district noma ito tine cyaro kirunde kiba kweta rwengo rwo kugambe ko ditawuni kaso Kamwenge district na teri cyabira ndo mu cyo bwagwa ikire Kamwenge bachitora ne nacho bateye posho embabazi zibamare kare bari mnonga Philip muranzira baturebera bacejegwa Istinka churaga kandi it is strange but true habashuma ni kisiya mnonga kana mabashuma ba Uganda utaka bakwatire ho mbaba kibiri nanyine buzo nkemwe ati Philip bishemerire yagumana ashobora nabyo nanyenda kumanya aba bantu barondiremo kubasa koza tablets kunkajya ngo baba trainingire mbwenu nanyenda kumana basa kushanga ngo mumba kuri mu UCC na rugokwe akaka kwa na robinga garzo wabo abo kuba ebyaro nibinje cyo watekateka konka twekera ko bahuza mu game districts kama 30 sofa so it was ironing out anyway you know I come from a place that is unprivileged where mujuz wana ushashura fizi toje tkonkogo no asine ya mukaga wari mbwenu kamanze mperezo gude nabandi nje ngumene intayompora haza cyama bari rucanga hina rukurugara kujya tkonkogo no witumyo bitu why you always doubtful you no kanda tumanyo na kujya ngunindirwa mu kicweka omunso kujya ngunindirwa Kongo charity yutajya ngunindirwa gomo mujuz no kweto mwita career so I don't see things there we don't have water ma charity I'm talking about these things and they are real. One time you said you went to Carvalho. Mbweno izobuza abantu tamuchweke ikintu bahindu baza kuja mutulia. Ujote tapu za mizi zirahibaza koreke. Hariya deva hariya huwa biro. Inza kwasore twaza kumura tuza kuba tugaruka bukwati twina impapura z'amakuru twino butuma bw'abashobozi twina ibintu binje biryaha twino mjenyo twija kwanta isaha ndaje but for now katsomuka humura kuturagaruke nsa kutandikira impapura z'amakuru n'ibindi twongera yo mpora utakargaho. Omurebi wa TV West oguno mugisha go kwesingurira school fees omukazana ka kwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe mitwaro 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta abo mukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 278 star ishatu star 10 hash zano hangure school fees. Best Money Expo 2025 kutandika ne 2014 okusya 2016 byo kwa kabiri 2025 ijana mbore stadium. Oyo no mukoro nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda otaferwa muzano gwonya murungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off kid obuzanogu nugwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangana gineshonga zago konka wazikwato kwa tstahiku stereza hiku ninyenda kwa muslimu
uzakusiya ngakora iyo mtafari ahamu umuzano ogu nugubaga uruhubu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina z'ekiro kandi nugujagarukwamo buri sande sha munana z'ihangu TV West nehinda nuko tuhagaruka tuti akasheshe nkaka umuprogramu y'asisimuka turi umupapuro z'amakuru nizo zatugarraha konka utwikirize tugire ngo niyogumize muno tuganirira aha social media platforms zitu aharimo Facebook kandi mbageta TV West nehinda ka hashtag nisisimuka then aha X @TV West UG ngo bari kutweta kandi nangwa nawasana kutushangaho WhatsApp abo cyo ichiriza tukereze WhatsApp namba yitu nayo ujandice neni case tuhandikire turebe messages zawe tuganire turenge twatora hamwe yihango misho mujuzwa ko ari yahanaye tumbuita ubunanye nandi yaho bundi ninshongera hato shanganiwe nonda kugire hiwaretwa ngo bure hiwaraba mbwen tereze messages zawe aha social media platforms zezo kana na WhatsApp namba yitu ni yeji noto mshanje mukaga 298 8 2 jahandicha noto mshanje mukaga 298 8 2 ejo niyo WhatsApp namba yitu mugume nomutandikiraho tuongere okuganira niwe kana ha YouTube nituba turiyo kandi namnongera izoba we are live on YouTube obasa ugumiza munaho no twatirayo tugendeje omesho mbene twine empapura harumbukede na no papura wa the new vision konka turi kugenderera okuzigambaho onyikirize mbaze nakugambira aba budget boutique abakurunjweka kandi nkabasa kushanko kundu kusha every day you see me here waranjwire obeno manyango aba budget boutique nibo bachikwatamu nibo batamu mukono gwabo bine ebijwaro ebya burikika na mnonga ahaba kazi hamwe na abeshiki mbene hati ngiye kinjwire ni office weya aha konkani nabasa kutunga echo kutwara umwanya gwo rukuzamo oba noza ahambaga oba noza beach oba noza mukoro banoza nkahi noja kwa notunge bijware byo kurwa budget boutique nibashangwa GBK house aho murembo rwambarra kandi GBK house ni manyisa yahamba guta street urwo rugutoro rkwatana na Central Market kandi echapa chabo cha GBK house rwaho then na budget boutique no banodireba enamba yabo yesi mukwenda kubaterera kamanywa okwa kubasa kubahika nonoto mushanje noti 2 3 anani 3 2 baterere hatati noja kwa no batunga kandi amazima garungu nibaba mbaguzana na wholesale mbona abo namba kwatsiza harubaju kambaze nkurabira mu rapra orwa bukede nabwanyuma nsa kwanto yengera impora PLE nindakija mutwe PLE amasomero agasinze mu Buganda Busoga Ankore Mbare na nahandi hona so anda kumanya the best schools in PLE mu region yawe mu district yawe nshakwa no bireberaha mu papura orwa bukete then abakurira rufura police bakute what has gone wrong ate rebayo icyakubasa kuba cyashoba aha abantu abatutemerenya mu butosha abarufura ahituzihaga then segirinya aho murombo sinje H4 bakijuza match nga 14 sako bantu ijuzaho abo ko bahat so far betwekecho Kawempe North tibine member of parliament ahanyuma ya segirinya ukurugoma garagenseji bwajubaho mwakogu nabwecho before stakajiro mukaruru kari yakenyene bo bine kuba bijwize so
aza kuba yamarayo nk'emyezi ntabwo hanyuma tso mu karuru akandi urupapura n'urwa n'urwa bukede karura ko nikaza kuba nikaterwe 2014 ukwezi kwa kashatu. Yes, then mengo elaze insasanya ya sente zoruwaro rwa 2024 okuhereza accountability n'enshonga nkuru munonga nangwa no hakubo mukayawo umuntu kusigira umutwaro ngune sente z'akameza ariko manguzano zizagura nko mutugwa sabone gonka dene zindi zikasigaraho zikatwatsirana cyakiro hatiyo within no minute no na sabone tuwakajuguzire kandi no mutwaro gwahwireho. So accountability matters every way. Yeah, apu yebyetaka yakumarawo obuvuyo ogubamweta Mayanja Minister Mubezi owebyetaka wegamba naza kurara bateraho up erukwata habyitaka etuyambeje muvuye ruhumnonga page yitu yasenga inkishira kuba ninja ngutinka atambuka mwaka mupya birungo bupya mwaka gwahinduka hogere cyo wahinduraho utakagumurinko wenyuma umucara weze bujya kwegamba wabewe cenjawuro mu mwaka guno omupya biriyo mu papura rwitu orwa bukede andamba jangu miss ne Mr Bukede abavugirizi basimye Bukede TV byone ebyo biryomu abambihaye ebiconco by'abantu bine byebayite bitone mu Ruganda bwene ahariko barino bakumbebaza Bukede TV ahabwa okurondabo Mr and Miss Bukede bari kurabira ombitone ningashi ombiconco aha nindeba majanti vira egobye babiri olweyo mu kirabu kwegamba webitego byatambudde abayeze mukoko babiri tebarutonze babagobye Manchester United and then Bajant Rashford abizalide Amorin rebayo yamuzarata ono yeba mwite Tom Sange atapse card ya Arsenal myufu byona biryaha tinkwenda ngo biferwe bwen ntaka hendire ningezo kumanyisa kugira ngo abayekera bawambye kibuga Kongo abahekera Kongo bahambire ikibuga bwene mbera mu Kongo teyanguhi kandi nangwa na borders zitu na Kongo naho ebintu biriyoko bijabirire bitor papura orwa Bukede rizoba rwa Sharti kandi amakorago aga utaruriyo mu Kongo barukuhambe kibuga nabyo birum shirengero komezonka kandi ebe mujuruzi nagambaci nando biranga Charity umurupapura orarwande ni vision noyeba headline hano yalbagamba best UP schools per district so namni ndama amashome gitugambara stehanuye ndukureba bugakozere and I think I'm proud kuretera rwampara yagumaneshi ne hereruka watanukira mbaro utakatanukire rwampara ho kusoboka ndangirenda kwa kuriyo kajiro mbashino harije kutuyamba katwaguma ntumuhenderera mbara nangwa cyane cyenda ngironde ukani ndeba district endless bagarukira hari na Matumba so waza kuza kuri waza aranure uno misho budget ndiri mu alphabetical order. Okay, best UP schools per district ziryaha mbarara kwekozire mbara state St. Christopher Preparatory Seminary bikozire number 1 kina abana 55 n'abana bari mu first grade or mu second and all the schools are here. M23 rebels enter Goma nebya Kongo nefato yokwe abo kuba embunu negambira higuru. Best red tips pastors on preaching. NRM begins second phase of register update. Okay, I'm like wondering by the time they tip you on how to preach. And when are you preacher yourself?
Noboja birire. Museveni promises loan scheme for border riders. Why now? Teshi chubuzo de cyanye mushirizi. Kashino oda kureba. Pass. Bisha abanyamakuru itwe tukakora ki? Imweshi mwegambagaho. Mwegambagaho. Mwena baboda begambire. Abo mbakorana n'urukungana bamwita Kishayi. Azayo kandi agamba nabo kandi ashanga they are big in numbers. Kandi bo muzeyi nadiringa nabeteri. Konkima abanyamakuru we yayo. Tumzira n'ubugombe buryaho bwo kubagita bukabarwanira no mbutaho bugaraka bukomo mu muhanda. Nagamba mukubi inkariyo nimba higa. Jawa agamba mazwe. Very good. Kandi kindi imwe Tigambe. Ninyenyesha. Gamba. Nimwimba mwabo kutera karuru numba mukwiseza kamera mukwate byagenda misho mutari. Shibyo everubaho biramanywa bito. Actually that is not a problem. I don't see anything wrong with that. We have never seen you mwina kapapura kakaruru mukatere then mukabona mukaza kamera. Mwina karuru bakatera izariyo na kutera ballot yanye nkagumiza muni inkwata. Why would somebody think that It's okay. Our hard work was not in vain. Abana babikoze reba rero bitabana. Umwana nateze kishamusha. Numukuru munonga. Kabaryaha kandi kabahereze cyamusha. Birebe. Undersecretaries tipped on effective planning. Hey. Okay. Amakuraga niko gari the new vision in byinji munonga. Kampala capital city authority should respect forest reserves. Bwene chwa bataka chimanyire rero twesigire busha. If KCC has not always known that forests are very important, then to enter riding on a dead horse. Mbesha tunbajabura ngwechi Mariyo mbatwara kasasura majiho muri Kampala nabajitwara mu those forest reserves. Clean energy transition biryaha. Why updating voters register is vital ahead of 2026 elections. Yes, policy reforms needed for electricity access. Biona. Urupapuro rumama kuruminji konga tugezeho ku tema bugufu abo kuba baza kutunga bingi warweshomera. Central banks explore new tools to project climate impact. Yes. Charity Trump asadrobiyandi. Immediately arebinde byayemerezi already. Mushaka yana esimba imwe mukanu mujyangu nazana mushaka atakuzana. Rwampara njiji rwemiyenze primary school bujaga kinoni rwenta mu katabonwa kibare kangirirwe kaiho ndije bugam integrated. Okay. Akaba kuwashamire muri yesigamwe nakono je kabona. It's not there. Okay, zombie mizano turebe. My legacy will be of high quality, impactful work. I'm too young to become his wife. Why? Sure. Korota kuchibasa sitochirugama. Ubuyaye gambaho yaje ngwita kuchibasa. Neza kubishangaha relationships. Ombye mizano June is decisive. Okay. Makuru gariyaha bishange mu rupapuro the new vision nesheti. Urupapuro rutungira sirinje 12. Kandi twayerekerera kurwo mpapuro z'amakuru ndwiza kugeraho mwami Isaac Muzora. Ugu no ebyentasi yaza kwa natugambira oku ebyo bwegese birukwera omunkurakurana ebyentasi mbyentungu ko bwegese bwe ndwizira hari echo ntuzawira kukiganiraho bwanyu kamazi mari kubashomereho na yahora kushara. Anyway, twina ba day to day supermarket okuruga umukijungu
abekijungu mukahibwa omugisha okugira ngu aba day to day bakaza omu kicweka cyanyu konka nitwe abari aheri y'ekijungu we can easily go there and also get certain good things ebitwenda omu magara gaitu ahabwekyo basa kwirukangira omu day to day supermarket egi eri enyuma ya Ajipu Motel hata haruguto rwa Masaka kambarira Masaka hati waika Ajipu Motel aho notemera hwa enyuma ya Ajipu Motel nkaho jopate atoro mu kijungu nka wa round about aho ko kwihikaho ari ecapa cya Bikira Mariya nje kukwakira ari obutimba bw'amagore bukureberwa nkaho mu kirahuri hati wotaho omwe ora tahemu noja kwa noshanga mburu kimwe cyona nkebyo harimo kabya bakery harimo nka frozen foods harimo pastries harimo beverages harimo electronics harimo buri kimwe cyatenda beddings harimo suitcases school bags towels cosmetics na ekibakweta cleaning materials toiletries plastics furniture ngambe kihashindeke kiha buri kimwe cyere cyo kwenda kiri on day to day kandi quality oburungi bakubutwariraho ruwo rengo rwahigura abo kwamba byehira umuri yaba bikora babireta bikiri ebihurire kandi hatina bikwasiremu mbwenu bashange aho henyine omu day to day omu kijungu kandi inamba yabe kwasa kwatundiraho no note mushanju note mukaga note 2 tera hati noija kuba nobasa okubahikaje in case wabo tamanya henyine mbakuragira mpako bashikire anecho kwenda kubuza no kibabuza kandi amuherwa izoba obasa na no kutunga ekyo cyone cyo kwenda nibajangu na wagura ombwinji nabakutwara aho ine kuba no bitwara so they can even deliver for you twinena naba haze abana bakugumnongo mbikwate no kutwara abantu aheru na mnonga wano ndumurumo ogukura no yegoma no maro kushangwe ne dream ndaza gukora cyenye ebibisha bibiri international nkaza Dubai Abu Dhabi na handi Haze recruitment experts aba batwireho kandi nibenda kumanyisa ngo batuyene bakikora na hati nibiza kukikora iwabo ine interest nibamanyisa abantu mwena ngo nibacenda bashija n'abakazi abari hagati y'imyaka 2 kusiya myaka 4-5 kandi abari kwenda kuza gukora hero Abu Dhabi hamwe na Dubai International Airport says emiromero ni nkobwa customer service okora nka airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides hamwe na aircraft cleaners echora akore iyo kimanyingo kwehandisa no kwabusha kandi nibakora buri kimwe cyona abikwatena no kwehandikisa utatire musente no baza kubashikira urutera isumeza noti mushanjwi na noti emwe 2-3-5 mukaga hariho nendi izo simu ya noti mushanjwi na ina ana ni na 5 otiro na noti mushanjwi na 0 not 1 not kandi ukimanye ngo aba Haze recruitment experts nibashanga umchombeke cya Amazon kiranuya ahashungine na banka igiye bakweta Stanbic bank so waranze aho wemera Stanbic ukareba higubine cyapa cyango wataharam okatemba ukabuzo taba Haze recruitment noza kutunga ubuhereza bwabo bakirene bakoroga umurumo baba kwende miruma heru ejemero memirungi no twarwa abantu bamwe ba professional baba bakire uko twargayo twenda kuzomu kahumuro kache after this break ndagaruka no mujinyi Isaac Muzora zaba tumwinaha mu studio biza kubantu tuganira aha kureba oku ebyo bwegese biri kubasa kwera omukurakuranisa ebyentasya abo kubentasiya egi nekintu kikuru munonga you can't develop without income so okwebyo bwegese biri kongera hantasiya yihanga ryari bine bashomere neritabine what does that mean ngugure kubimura magwitu
Katumure tuje kubantu tugaruka na n'umujeni w'itogo program ekiri sisimuka. Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe program eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu Best Money Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya biri 16 byo kwa kabiri 2025 Ijana Mbole Stadium. Otaferwa muzano gwa nyamurungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off kid obuzanogu nugwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangara manya burumaka gineshonga zago konka wazikwato kwa tastahiku Tereza hii kuninyonda kwa muslimu mzaki ya mnokori ya mtafani ahamu omuzanogu nugubagura ubu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday shamunana zihangu TV West nehinda omurebi wa TV West oguno mugisha gwo kwesingurira school fees omukazana kakwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe mitwaro 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okwetaba omukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star 3 star 10 zano hangure school fees twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kaniteka ngo uza kushwera ntabasa kubananga ko mwikuru ayineke mani hine expectations ezina binini konkana amawana ekeriyo kujya mu bushwe bwo musheja orukutina rahanga nitubantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda itu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yahayoruga. Yakutero. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart
bakabajwara bashomesa bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nuba abantu batuganirira aha bintu baraberemo kandi nuba babine no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahina ze kiro aha TV West Honga Okay, twagaruka bwa nyuma y'akahumuro kace twazuri mu kahumuro kace program HLCC muka ya TV West kandi twatwagambire omujenyi obutwine yakiraha twatakushomire namba WhatsApp enambe jino basa kuba niyo warabira kuteka message turi ya WhatsApp muka station TV West so chora kore namba note mushanju mukagi 2 note mushanju mukagi 2 chenda na munana chenana ni 2 mkaga ni 2 ejo ni namba ya WhatsApp yori kubasa kusindika message tukabantu tujitunga be part of us mu studio so omukuru tumwinaha umwamaizo Isaac Muzora murama gwitu ntwenda kureba obwegese bwine mugasho cyabyenta asyane ntunguka yihanga nicyo twenda kureba eco abo kuba wanoreba ntujya ngutwaza kuhumurikisa abana ombiro bice njye banchimanisa ngo eshitire ntukora n'ikikuru shineka kwate kine ntunguka yensejo so nbanyeta Vincent Mujuzo mukuru Isaac nakwakira we bari garuka aha buko tweno yiza yenzire ngo yakura abantu we bari murongo mwamuzurize okunyakira nanye kankursi umwaka tutakaribine amazina ni CP Isaac Muzora kaburizo nintwara mu gisogo ukwakira mwene abayemba tureba kandi abosire mbatureba kandi ntware no mu gisago kubendeza umwaka umusigo 2025 akwa twahirukana 2024 sure yes tubetakariye ibintu mu gihugu mu mwaka musi mwina kenso reka ndamusi abakatete abatura batayi banje mbakurusiye n'urutindo haturi y'abazungu bito bogamba muri y'abazungu karoshe tunubajyangu rwagize damages mperukire yira batimpuri yabo kurabona babigamba damage kana muzagara ko mucumurugire muju damage ro ne ya barke dize batiro kugira ngo zitange emotoke bahango okora bartindo kugira ngo rukaduru wire buringwa konkortindo rwenyine mutino kuri kuyo barke dize emotoke cyangwa cyagiye kurabo cyarusinde ko yagereye ruwaragaho mbenu abantu abadubita kucumanya ngo rutino rwakateteruka ko rwabakimanya hate business zikacumbagira mbenu hati batandike kugira ki kuyiza kutwagera bize bahagire spending amashuta mingi bize bahagire n'amazumiro gito nango kakacumbagira kubi ntabwo icyo tingaye bagamba Katete Primary School ahindi member a school management committee muturetera abana Rizoba Isaac nka as an economist I get shocked when I see you carrying the Bible ati manye buza umushija ahindukire pastor Riarchi because on bintu byayine content ajinire kimwe but I also see his Bible here. Yes. So tingumanya omwako gutandikira ndakuburira ikigambo. Ati nayizera na Bible. Nyenzere okwega kwanje kugenzera kwiyongera. Kwanyurika ngo buri kintu cyona ikituriyo turaba muhati. Abanyabwenge bahandikira Bible bakacandika ukari.
kandi abantu bakwetegereza je basanga ibintu byo no basoborera tibya wowenka kuyoyine n'abana bawe bagize iki abe babwambereho mwini cyo naretera Bible kugira ngo twaba tugamba tumwe tuzurize no mu Bible turebe ikintu umanwa bakamba kugamba hoki so omurama gwitu nugwoko education ingashi ebyo bwegese byineka kwate ki na nenkura na yes nihanga we bari mununga hati obwegese n'ikintu cy'umuhendo mununga kandi nisemererwa kizira umubwire ubu buri umuntu wena ariyo nayetebeye kanisa kugariza umwana yisomero ningasa abandi b'imbete bikanisa kwegariza yisomero meaning abantu kumpereze kupostinga ho program eji abantu binyi bagira ngo we can't miss akaburi mu wena wo kubugana akugambira school fees now eji program yiza kubahumuriza kugira ngo bamanye ikibakwendekera n'icyo mugaso n'ingati kine mugaso konkanyo we ntakagire hari niyenda kubahamisiriza ngo ukwinvestinga mu education n'icyo mugaso muhango muno bibune kigambo hoki waronda umufumu isura yakana efumu za Solomoni ingasabe ne Bible z'uruzungu Proverbs chapter 4 headline negira ngo umugisa uguhebwa umunyabwenge wasoma gukubanza negirete bana banje mugume mutejya amatu ukwegesa kwa swimwe kandi mukuteho umutima mubone kugera ukwetegereza now hat esurege riyone yaretaho ibintu bibiri umbukwatiri no kwegesa education irimo ibintu bibiri ukwegesa na no kwegesibwa hamwe no kwetegereza itweta studying and learning haza abantu bingi twosire ntubiteranisa kugira ngo ukusoma kusana no kwetegereza konka byine ntaniso kuyaho byino buzari ko kusoma oyihamu ukwetegereza nicyo wareba nakugira ngo kandi mukuteho umutima ukwegesibwa mufutekaho umutima mubone kugira ukwetegereza niyo learning yes then Bible nabwe omukitabo nicyo kimwe ikifumu Proverbs waza gwabe nina isura ya nina agwa kasatu negire ngo ahabwo bwenge enzo eyombekwa nabwo kwetegereza ihamera kimwe ahabwo kumanya ibisenge byayo byizura ibintu byona ebiri kusemeza kandi ebihuguzo bwingi hataho no economic growth etiro ntugambaho aheri mbwenu igisure yabe nina umusorongo gwa kasatu no gwa kana nukukoreka okusoma no kwetegereza kukuretaho intasya kweyongera nabanyenda batufurikiriza batureba ko kugamba economic growth abantu abingi tugirebera aharengo rwihanga konka umwako gwa wirenga banizere nasumize nagizire ngo economy tekabaho haba atariho the smallest unit
ayifutandikira, which is a household. A household ningasi eka niyo kachweka kukubanza kubutandikiro bwa economy. Now hati ngo kuturiyo twegesa abantu abemba tureba bona bine eka kandi nubo bakuza kusomesa abana nubo bayemba kusoma. Mwene nyenzire twetegereze okutura kingo okusoma kweri izoba kugira ngo twebuze ahabwenki ndiyo ni twara abana banje omwisomero, ahabwenki nisoze sente nyingi za school fees kwegesa abana, kwegesa abanyabuzari. Now ko kweza kwega tukasagara nkuko birori mbene okwega konka in itself nukuretera warga omwidara eyo birumu wazo murinde iwe nko muntu tukagira ahantazi no iwe the fact that wajera wargo mko wawo waza ishomero. Yes, that changes you. Exactly. How kwiya nanyezire tutakiyongireyo tubanze twetegereze okusoma nkuwa akabana cyo twosere n'ikitubuzabuza usanga abantu mbagera ngo abatarasomere bine sende nyingi kusinga basomere. Mbwe naho ati statement ejo niba netere bituri ikigendwa cyo kusoma kiretera bamwe batamwa no kuzankayi ayishomera. Yes, kunkana nyenda you went there, nyenda bayimba turebe bakyetegereze kugira ngo okusoma tukuzayishomero konka nyenda bagambere kugira ngo negesa aha ituri itobu turyabegesa abarimba tureba n'abasomi twaza kweza program eji umuntu akuza kusigara ngo kwagizira iki ngo kwari mpinduka. The problem with education is that the change that happen is not physical. It is not easy to measure. It is not visible. It's not tangible. So umuntu nachironda chibura ichi cyo no ugamba. People who are physical benda barebe ati yayuki hata nachironda chibura haza nicyo natandaka nacho kugira ngo okusoma kurumwe ibintu bibiri okwega no kwetegereza. Therefore result ya education is the learning. Kugira ngo kuwaheza kusoma hine cyuwayegamu hine cyuwayitegereza. Now na nyenzire ingaruka nsimba amakanda ahari ensonga yabo kugira ngo tubasomere ku nkabi niki bine sente tumanye ahabwenje hadi okwetegereza kuryo miringwe okusoma kuryo miringwe ibiri iyida noza yisomero ozo mu class of no musomeza geraki akusomeza ningase okora research ningase oreba by observation nakubona kusoma and therefore hata ejo nkiteka okwega kw'emiringo ebiri the former ahoraze hari ukagira umuntu akakwegesa akaiza kukwegesa akakubuza akeza kukubuza akakwana certificate kugira ngo ari akubugane nyinshi akari amanyengo ukagira ki ebyo ne bisomere bitwiremo. Exactly. Then hatarona inform yo kugira ngo muza kwegese bintu obyetegereze kunkato yine certificate meaning umuntu kuza kumanya ngo uyitegereze ningo somere niyeza kureba ibyo kugira ki ibyo ukora.
hati nturebera abantu batagire mu kirasa kugira ngo nyoteragire MP1 naza umutawuni akora business ikurakurana naba yasomere okusoma kuri yo kutine certificate hati let's take an example sensa seiba ko bana bakora ngije twirize kurugama ntubaza kujizwara nka education akabati baheza kumanya ngo bakata kubuza household mu abantu bangaye bakubuza umurkatete haramwa makangaye now kokweza kumanya abantu abo kutura umurkatete katugira ngo wasanga ntatura mu abantu 10 tutosimikwa nukumaho hato okuno kumanya wamanya nkatete netura ngo abantu bangaye 10 now ukwetegereza kwacu nukumanya aba bantu 10 nibenda ki nibenda kusoma nibenda kurya nibenda kubyama bende mbazi nibetage mbazi nawe hataho umunyabwenge uko bayetegerize mukurira ngatuwe yayombeka isomero katete mukurira ngo yateka clinic ngahi katete mukurira ngo ayombekera amazu kukwangisa ngahi katete akubo kusoma kwe kumworekere ngo katete hari abantu abarize gukoresha ibintu byogizira iki ebyotire hata wajenga okusoma okukuzo mu karasi na no kusoma okutara kwa karasi okwine ntaniso dirafa buri omwe we na hari okuruga hati abe namanyangu no musoma kandi okusoma tukwayo icyo nacyo tuyino kucumanya yino kurana jati nyonso bere naheza no okusoma tukahwayo kur continuous nambweni itwe bakamuntansi institute ya Institute of Certified Public Accountants netura ne organizinga icyo bakweta continuous professional development kugira ngo hagira kantu kazi akagwaho bakatebeganisize batwete batusomeze tugere ki twate mbwenu bantu mwe mwezirike muronde sente mu investing on education aho kugira ngo no mumanyangu education ejo tekuza kubafera busa one iwe nko muntu two iwe neka yawe three ahabwe bitongwere biri mu Uganda tabanje yitaga abantu basomere kugira ngo base gukoramo andene cyakana ihanga ryitu rya Uganda ne rukurakurana ryabarine abantu basomere abo kubasa gukora ibintu byingi bakakora research tukaruga muri kimwe tukazo muri kindi ya turiyoha mu studio twine omukuru Isaac Muzora ubyentasia of course ebyebyo niyo mirimo ye ebyemshoro nebindi bingi kandi turebe umugashogo bwegese ahantu afya n'enkurakurana yihanga yo kuvumura kisomwana obwire bwona oriyo no yombeka ihanga kandi icyo shingwa no kikumizamo niyo shonga abonye no reba government netahamu kwa kushangwe n'abana batarukushoma the government is always concerned no kwano botari yo no korecho icyo shingwa no kora nko mu Uganda so now turenze turebe cyo ekiba kweta economic growth buri bwana ushoma biburi wagambaho ukwetegereza makubaho manyenju manyehama manya rero manya kwagereda manye bishenge byo byijura ujutejo ni economic growth. Now in this case what is economic growth? Economic growth ambientasya arengo rwihanga icyo ncyo tumanyiriye muntu ncizirahi. Okay, hati economic growth nikimanyisa okurakurana kw'ibyentasi ibyentasi nibyo biyo
ibyo ni ibintu ibitukora tukaguza tukiyamwe sente umuzungu twaza kweta production and sale of goods and services ibyo ni economic growth. Now hati economic growth ntukirebera kugira ngo umwaka ukwire ukakora ibintu bikwingana je byakutahize kandi bikakutahiza siringi zingahe mwenu umwaka ukozire bingahe hati ko kusanga ubwahwi umwaka gwahwire ukakora $50,000,000 ugakora tiro wakora 5 njye bense ngo ya growing wayongera ukakora kaga nuri unogira ki no kurakurana hatejo ni economic growth hati iki nabanengerera ngo economic growth netandikira ahaka household ihanga terikagire kiri yakora cya kitarigire a household akoba itwitwe nitwe first line of production nito twinga ibintu kabya musende nito providing labor irukora ibintu bikwa bigizira iki kuba waza kombeka no yitaga umuntu naragahi nargumuka true yes now hati entasia ya household zone kuba kugigeterana baiza kuji aggregating nubwo bakora mbo kufuna entasia yihanga ryona iba kweta countries economic growth ningasi entasia yihanga ryona mwenu in short ikigambo economic growth takadeganisa abantu bakimanye ngo nentasia dini bambenda kukimanyaji wonda kwegejinga jo kamanya level yorumu hati Uganda report inareke kureba bakamba jangu GDP yitu mwene ntasia yitu yanga yona toto giterini ni ingana it is over 55 billion US dollars hatezo kukuzikwata wenda kumanya hori wagabera population yitu ya Uganda hatomanya umugeze sente ibutahize musingizinga aho kukizagabera population ofuna contribution yo buri muntu asimiko nagira ki natam bamba gira ngo ihanga ritahize billion 50 kwata karicureta ukagabera miliyoni 5 n'imitwaro 9 y'abantu abahirize kubara ureba revenue yose mikwa no utahiza kwisenda konka nticyumanya ngo arhabo kutasiya nyingi arhabo kutasiya nki arona ngwana batakutasiya onakimwe kandi bingi yes now hataho no kumanyira nabamba celebrating ngo Uganda iyo ne kurakura no mbyentasiya hati uyu no garkeni no shagira abandi just uyu no garkeni mugebuza Uganda bwe bayimbanya ngune kurakurana nyowe ndiyo ni kurakurana one yuko kubota kurakurine njye mpenza ngo ombinde kuretera iyanga tata skeje ni urumu hati omsomogu program age isimikwegesa ngo otaretera ihanga lyagarika nyuma kuyoretere lyagarika nkayi omisho echo no chikora kandi urukweyamba akaba niwe entasiye je yokora niwe kubanza kugera ki kuganira ebyo bwo kugira ngo ibyo entasiye ne yabasumire bonka twareba ngo buri umwe nagize iki asumire uyu mwe nahetage derafa twena suhore tuzo munsi tuze kwetegereza kuturaheze kwetegereza tukuresa magezago agutura yetegereze se kutuyamba
kongera ahantasike yitu. Yes, nk'uko ariyo nagamba n'ubujunanizwa bwa buri umwe actually ondija kaja ati poverty hurts, poverty pains. Obworo n'obushasha ihangana baza biriyoro aho kwa abantu bariyo nabo kogihanga yuza biriyoro kashasha ngo buworo ati yo muntu nibabwa kwikize hari. So it bites you as an individual. So niyo shonga bwenchi buri umwe naje nanizwa kora icyashime gukora ikiri kubasika konko muringo murungi utagira uti ukaje naza kora iki nabona ubundo karbatire biragiro ukakora n'ibitakwitagwa konka tukagira intasiya iyo kubasa kwebingaho ubwo mu studio fino mwami Isaac Muzora ubwo nwe turiyo tuganira nawe anshongejo ibikwatirine n'obworo kandi I mean nenkurakurana yihanga of course umugambe cy'ubworo tukabuyamo aho kwa kuba buri n'ubuzingamye bintu bingi munonga. So ninyenda turebe abo kwa bintu buzare nangwa no basa kushotoye no gamba kimwe ungana bwe hariho muringo kandi ugu education ingasibi wegese beru kuretere nkurakurana area yabo eshitwaye economic growth bashoma abantu bingi agwato mwami Isaac tuka pretending ngo tukuchengeje. You've also seen people highly educated, well educated, but without jobs or so twenda turebe okwe biwegese birukuretera habaho ecyakorwa omukurakurana. We have sometimes seen educated people kongo kujutukweri. So how should people take education kandi yo neiza eretereta haba henkurakuraniriya eco nekintu kikuru munonga so that kunde turere kushanga teka bwe nanga kuyashomeranye bwe hati you know ezo statements emirunde mingi ziretire nawo mubajango cyo cyacine kikumanisa shanga okushoma kitingi kitacine makuru. So turiyo tugenda tuza kumura okache program eji ni Simka turi ya TV West katugira akabumuro kawo naho turugere ntugaruka. Nekigendererwa kitu kuhereza ubuhame aha sente zawe ezibikirwa mu banka ningashe kitongore kindi ekikirizibwe banki nkuru ya Uganda kubika sente okuhebwa ubuhame aha sente zawe nicyo mugasho nko kuzitasi ahabweje nshunga government ya Uganda ekatandikaho ekitongore echa Deposit Protection Fund okuhereza abantu ubuhame ahari sente zabe zibikirwa mu banka n'ebitongore bindi ebyikirizibwe kubika sente ngo banka ningashe kitongore echo ahore kubika sente kuchakukingwaho otachumanyire DPF ne kushumbusha obutarenzya ahabukikuri 10 omuza Uganda rebeka ngo biri kukwataho ahoro kubika sente zawe biterere nke namba yendanga muntu ninga shini enamba yesimu erukwakira esente ninga enamba ya account endijo eyorukosa ombanka endijo enkora no bushonshoreke nebikuratorwa okumanya biri kuchiraho hikirira DPF aha Towers plot 7 Lowdale Road Kampala tera not ishate mwibiri ibiru not mukaga ina not ninga bataya ira website yabo www.dpf.or.ug nitwe DPF abaru kuhereza obuhame aha sente zawe Deposit Protection Fund eya Uganda. Best Money Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya biri 16 byo kwa kabiri 2025 Ijanambole Stadium. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Step up with
DSTV, and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in, but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody, I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Hello? What's the situation? Boss, it's all gone. The entire shipment is lost. Here you go again. Another shipment lost at sea. Millions lost in an instant. Another big hit that your business can't afford to take. But it didn't have to be this way. And it doesn't have to be anymore. With local marine cargo and goods in transit insurance, you can rest easy knowing that you are protected from financial loss resulting from the damage or loss of your incoming goods. Totiaros! Get a local marine cargo and goods in transit insurance to import your goods without the stress whether they're coming in by water, air, or land. Visit uia.co.ug, click on the Marine Cargo portal, and follow the prompts to get your cover. You can also contact your licensed insurer or intermediary. Effective 1st February 2025, importers are required to have local marine cargo and goods in transit insurance for all incoming goods. This message is brought to you by the Uganda Insurers Association. ntukira guterwa umutwe guteganisa imirimo yawe ego buzima doctor koze somba zo gwa head aid okuherwa ko kubanza wabonoterwa umutwe head aid nekoraje bajuba ekutambira umutwe okoraje imirimo yawe head aid nekorwa aba Med World Pharma kandi tongozibwa ba National Drug Authority. Head aid neguzibwa mu maduka gona agari guzembazi y'abantu omwihanga. bwanyuma y'akahumuro kaca twatwazamu simuka program TV West negendo misho betu twabamanyise inamba yitwa ya WhatsApp kandi yuwe n'ukwenda okugira okwasindika obutumwa busindika no tumushanje umukagi 2 98 82 nkaga 2 kandi yicyangwa n'abarutwara abantu aheru n'aba Haze Recruitment Experts abakushangwa Amazon obase kubashyira day to day supermarket yo mu Kijumu buri kimwe cyo na kirumu abo nabo bashyikire obase kwetungire ibintu byo mutindo mu studio twine omwami Isaac Muzora and Vincent Mujuruzi oku ebyo bwegese birukuretera habaho enkurakurana. It is not always that clear. Omuntu okuseba kutera tebukajye konka muntu nagira ati aronda akakwati kabanza kambura kara direct katyo. Okay, now hati nabana dizire ngo intandikiro ya economy neka na omukana bambarunda muki bambarunda abantu abo in terms of economy nsako bita labor abakozi kugira ngo abo bantu bari mu family nubo barasuhore bakakora imirimo ya retentasi. Now hat education yitu ntugambaho negunzura abo bantu ebiha arenguru babane betegererezaho ensonga ebongeraho na kwekweza kubongeraho hate ibindi bambakora definitely na bibigira ki byiyongera mbwenu
okusoma nukwongera omutindo gw'abakozi omu economy hati uko omutindo gukiza kutemba nubwo twakureba okuretera habaho okweyongera kw'entasiyo. One, hati habaho abantu baheza kusoma nahabaho bagira amagezi gukutanisa ekibi n'ekirungi, bagira amagezi gukutanisa ekintu ekirabakyerereze n'ekirabarabusya. Gabahereza amagezi gokurga omwanya bakaza omugundi. So education empowers them. Yes, muzuri zikuotara someri tokwizira imbarira konga bogira ngo kasoma wayitegereze nomankora hikeyo nuza kuvugana nabo kumanya uruzungu numugamba ki uruzungu. The same applies ukuza Kenya nabamanya Kiswahili unkana bwo kubota kumanya Kiswahili no bano mangu kuzayo nuza kusanga bakumanya uruzungu numugamba tegereze. Dera hati ufuteka teko kubona uteka rokare kurengaho kuza international ninga national level. Hati ebe byona nono bikora urukwenda kongeza twarga household teria village level hati banzu tera misho rebe omucyaro cyanyu hari musiringi zingaye akubegenda zitu kugamba na ubunani ngamantu ukwati sento zigabere population ya Uganda ntubaturunkabo ku ntuzubagana hazo kuzubagana oku tukugira ngo kusitama hari umusunda bakuretere ngo rebe zaho nezi. No, you have to wake up uze kugera ki kuzuronda. Now hata no bwo mu cyaro urukora namani urukora namani esente ziryo mu cyaro ninki GDP iri ya village level ninje munonga hati mwasanga omucyaro hari miliyoni 10 nkibantu manyango abantu mwena bari mu cyaro numuronda miliyoni zingahe chasing 10 million niwe murondera miliyoni 10 dirava no gukoresa mani ningira yinayo nanyetegereza abwenji abantu bari ahacyaro no bakoresa mani kunkentasi ya buri erinki nabaza kucero mukasese asiba afuka hingire bumwirireho kunkawa kumbuza amahirwe kuzo tutayizinga nubasakura nabwenji umwanya gwabere nakoreramu entasiya yago ninki kandi abantu bingi andera fa akanta ko kuzara sharing the literature that is available. Yes, hati nicyo rebera umuntu narga hacyaro akaza umutawuni akuba esento mutawuni ni nyingi kana netawuni nazo zakukana eyanya mukana tikwingana ne yambara. Now hati to ko bari ko murumbara natwine muna Bank of Uganda hati nyibaza ngo umurumbara twine musente nyingi dirava twine chance nyingi yo kugira ngo ntubasa kubagana hasente nyingi zarankayi umurumbara deni ko kwikana Kampala even zeyongerayo akani banka enkura hegizireki ahenyi nikitebe cyayo hati sente zayo ni nyingi mununga kusingiza nka eza handi hona njo kurebera umugiga mununga kusinga yo mu Uganda arankayi nukuretera wahiza wamanya aho kubasa kuza ukongera handasi yawe hazo wintasi yejo itugamba ko kweza kujongeraho eyongera handasi yaje handasi yihanga. Icya kabiri ukwetegereza ibitongore byone bikutandikaho twarebere ngo ibitongore nabyo ni parte imwe ya economy.
ibitongore byo ndibukutandikaho n'abantu bigenda abakozi aza abakozi abasumire abo kubaza kukorera imirimo bakiyemo cyo kugira iki kibakwenda rero apfa ubwegese n'uburetera abantu bayitegereza kandi bafuna n'imirimo yo gukora technology munuzi ngo utasumira ukakoresha technology ni kiguma ntumanyaje ubutwa bintu tukura amabara haga kagarabira mu post office but abo kusoma okwabireho hatu umuntu kwabona ndakwandikira message akoresha ki isume kiza bwaki technology abwa technology abo kusoma now hati nana ninyenda muzuruzi nana ninyenda ngu ungambire bitoke byoyine bugamba njibanje manisa ine minute o ine second nuza kungamba utinyine bitoke 200 buriya okumanya ngu bugamba hariye bitoke kikaba kitwara esande ningo kwezi ogisindika bugitwara ubundi baguma muhande bura ubundi bacererwa obwegese na no kwetegereza no kongera korete yo kutura the social life haza social life ejo ibyurudinga confidence ejo eretera wagira mani gukusora kuza kuronda ki icyo gukora hata cyo gukora icyo kikuretera intasi eyongera intasi yaki yihanga mbwenu bantumwa abaremba tureba okusoma mutakwatizaga no kwabura saha okusoma kikumanyisa kuza yisomero konka na niwatine fees direyo oyino mugisa gukureta economy kahi one aye icyo kugira ngo engambe kugira ngo nobasa kuzarwa umubworo ubwo ngumusango bwo kubugizira iki oyino kongo ogaruka kukuro umubworo kabuferamo that's your blame ubwo numusango gwawe mbwenu umwaka gw'2025 ogu twara okusomesa bwoku oyeje oyongera ntasiya yawe ihindure ka yawe kandi ihindure n'entasiya yihangariyona okay niche cyo mwache urura kiriya niche gambera kandi nyesiga aito atandike dashikana ni 5 wayitegereza kandi ubwo yagambira ko yitegereza nuza kuretera ukuhama n'ibintu bibaho so nyenda kusima umwami Isaac okwija hakwegesa abantu bona bamba tureba ni imokwe basebona abanyabo kanyongere mbasime program teka huire twagarukira aha katurinde cweke kigarukaho utarugati West omuzano gw'obunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West Burua Kashatu Norua Kana Shahi Nazecho omuzano ogu niguba murumu ebikwegesa birukushemeza kandi bikakushashanura biza Ankore Actors nugwo muzano ogutashemberire kuba nofera
oyu n'umukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe ubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe ubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe programu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu Best Money Expo 2025 kutandika ne 2014 okusya 2016 byo kwa 2025 Ijanambole Stadium. Omurebi wa TV West ogunomugisha gwo kwesingura school fees omukazana kakwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringi 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta bomukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star ishatu star 10 hash zano hangure school fees tandikiza bakurunji na simka program aha TV West twegite nehinda akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushikibwaho cyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira wabakurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Simula head, simula head, sipolingi